Hello. Da kayo nga dadtalikod agpaspasango kayo ta mabasa yo dat apehan nyo i-plus ija deja. Agpasango kayo ta mabasa yo dagitoy nya naganan discussion tayo. Napagtutulagan tayo nga kadagiti nobena masses tayo. Discussion tayo toy apostolic exhortation surat ni Apo Santo Papa year idi pa ila 2022 daytoy last year nga maipapan iti liturhia ti kunana desiderio desideravi basaan tayo man amin Apo desideravi nga lawan isa pa basaan tayo man amin Apo desiderio desideravi anya ti kunana dayta ti napadasan tayo i-translate iti English kunana I desire to reach you nya ginawa ko mano Tagalog ninanais kong mapuntahan kayo nagmadimad iti Ilocano ka tartari gagayak ti umay kada kayo tartari gagayak ti umay kada kayo daytoy I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer dayjay dandani di last supper daytoy di maudi nga pangrabii niya the apostolic letter of the Holy Father Pope Francis in this apostolic letter addressed to all clergy consecrated men and women to the lay faithful the Holy Father expresses his desire to say something on liturgy, which he notes is the dimension fundamental for the life of the church. Dahil niya, kamantingalan titugaw tangagkot-kot eh. Ayan eh. The life of the church. The theme of the documents is derived from the Gospel of Luke. Isodayjaya, I desire to eat. Nyate ko na I desire to eat this Passover before I suffer. Isodayta Luke 2 verse 15. Dahil iti ibagbagana. Tawon nga agpay so kakabsat. After 2,000 years, nagado nga education, nagado nga adal, nagado nga discussion about the liturgy. Ngam no kitkitaan tayo, agsubli-subli tayo iji failure. Agsubli-subli tayo iji sickness nga adda kada tayo maipapan iti liturgy. Iso nga dati ko man number 1 nga dati mano ti ako light nga dati nga to naman ti mana. 2, 4, 5 dakay ko mati number nga dati tag-serbi kay ti liturgy. Lektor mano ti dati nga lektor. Yung bagay nalalaing kayo nga minan ta before I discuss amok nga amuyon ta kay ngamin dito nga parokya niya iso nga hanyo kasapulan congratulations iso nga sakbay ko pala ibaga amok nga amuyon ta nasisiglat kayo nga dito nga parokya congratulations iso nga nasisiglat kayo okay daytoy a dimension fundamental for the life of the church the liturgy daytoy ti kunana liturgy sagay-sagay saan tayo lang nga topic apo tatna nga topic daytoy laeng may santo man nabigatan iso nga complete one nyo tapno maalat ay nga nalaing the liturgy the today of salvation history I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer Luke 22:15 the words of Jesus with which account the Last Supper opens are the service through which we are given surprising possibility of intuiting the depth of the love of the persons of the most holy Trinity for us. Apaya nga dayto iti ibagbaga na gamin kakabsat. No kitaan tayo dayto kabuuan na dayto nga chapter, the desire, kalaji kong kunatay di Domingo, the desire apaya nga anya ti mystery na nga apay nga imay ka na kimisa, your desire nga imay ka nga awam nang pilpilit kanyam DJ kala DJ maawan ang kasla at dalunging DJ pusom nga umay ditoy kaawam nang ibaga nga umay ka mabalim mo mati agabsent DJ desire nga ibagbaga tayo DJ before we reach that desire kunana daytoy uray pa ni Santo Papa imbaganan nga ni Apo Diyos
babaen ken Kristo, isuna nga immo na tinagtarigagay nga nang reach out kanya tayo at tao. Haan nga datayo, we are so blessed nga haan nga datayo kinaagpaysuna ti agtartarigagay nga mapangkanya na when at daday jayan given day jay. But sakbay mo nga bigbigan di tarigagay mo nga mapanken kuana, isuna nga mismon tinag-reach out. Isuna nga mismon ti immasidagking ka uray kunam nga sinner ka. Dayjay ti kinagasat ngam no dadduma agbalin ngamin nga kasla kuma agbalin a rutinary hantay mabigbig dayjay nga kina desire. Dayjay kayat ni Apo Dios nga imay nang tanggaya ti ima na kadatayo haan nga datayo nga immo na tinangitanggaya ima tay kanya na isuna ti immo na nga nangitanggaya ti ima na kadatayo. The Holy Father emphasizes the fact that not only Peter and John but all creation, all history, we are invited to join the Lord. We invited to join the Lord and be present at the table of the Last Supper. Di ko na ni. Haan laeng nga the Peter and John, but all creation. Agraman tayo. Nya? Dahil ito imbaga ni Santo Papa. All have been invited. Have been drawn there by the burning desire that Jesus had to eat that Passover with them. Gitarigagay nan nga mga rami deta Last Supper, which is the Last Supper is the first Mass, haan? Malagi tayo di jay? Nga, anya na ganan? Dayjay naudi nga pangrabi, the first Mass, nga haan nga mabalin nga ulitin, haan tayo nga ulitin, no aramiden tayo tinasanton a misa, but every Eucharist is the Last Supper. Haan nga nagmadintuman di ko natay kami nga first Mass ka, second Mass ka, kaslala dag sabali a misa. Uri da kam nga papadi ko na ka first Mass mo after ordination kasla ko maadda madina da jata. The first and the last Mass the same kala ko madati nga misa tata day di mo na nagmisa awan ti ko na nga iso ti mo na nga misa iso ti maudi nga misa one in the same. The Last Supper in our Mass every Sunday every day one in the same haan nga tultuladen tay laeng haan nga memoryam haan tay nga tultuladen laeng ko na nadaya nya. Okay. He knows that he is the Lamb of the Passover meal. He knows that he is the Passover. Amuna dayay ni imbagan ni Apo Jesus data. Through the mercy of the Lord, the gift is entrusted to the apostle so that it might be carried to every man and isuda dagiti kadwana nga nag-Last Supper di table. Isuda tinangitalkan na tapno agwaras ti entero asa nga lubungan ngem dayta pa nagwaras haan dalaeng nga impasa no gamin na ipasam kaya nga saon siya ti original impasam haan da nga impasa ramrambakan tayo metlaeng the same tatta haan nga agduma day di Last Supper ken day no iso nga iso a misa so nga hamo nga bilangan ti misa ko man no kitaan tayo nya. Every man and woman from the very tribe, tongue, people, and nation shall have eaten this body and drunk his blood. And for this reason, the same supper will be made present. Daytoy, tikong kunana niya. The same supper, maudi pangrabii, dayay pangrabii, will be made present. Iso nga iso, daytoy, misa tayo tata. In the celebration of the Eucharist until He returns again. Iso nga nako nato ka it's not my first Mass, second Mass, schedule laeng dayay, but the value the Last Supper di ko na tayo the same meal on the Last Supper in our meal today in the Eucharist. Yeah, the same, one in the same kunana dayay. It is pure gift that we are invited to the table of the Lord in the one and only Last Supper and Leto niya ka na. Basaan tayo man datata nagangganas dati amin. Go, everybody, go. It is not by our own merits, no one.
Ito, nagpindas si kunana niya. Dahito iti may isa nga, sa ulit-ulitan tayo no, oray no, ag-ser-ser mo na, ibagbaga tayo nga, nyanagan, one and only Last Supper, unrepeatable. The Last Supper of Jesus with His apostles is the same. Haantay nga ulitin, the same day aramidin, the same day inaramid, dito'y ramrambakan tayo tata, unrepeatable ko na day. The Holy Father reiterates that everyone is invited to the supper of the wedding lamb. Admission to this feast requires wedding garments of faith, which comes from the hearing of His word, bathed in the blood of hanya ti wedding garment. Da tayo, very particular tayo ti simbaan tayo. Isugar nga kuna tayo nga kalakuman. Wedding garment. Hanya ti kunana di jay napanakibud. Di na nakibuda, nagpabuda di na ba nang malagip yun di da parabal. Nya, nagawis, na isanda aminan, awan tinapan. Inawis na dagiti adda di kalkalsada. Addahaan nga nakakawis ti pakibuda. Ketiko na the wedding garment, haan lang nga dahil bahado tayo, very particular tayo. Nga no, umay ka makimisa ako na kita umat, dahan nga makikita takerot mo. Tamakariribo, kumamano na po daw. Kita umat at haan nga dahil makikita nga naka-spaghetti ka no, kumamagard na nga kublangan data, buko mo. Taapa yan, makadisturb, right? That is external. External day jay. Mga dijibado tayo, kitaan tayo ata, haan nga makadisturb. Isugurod nga na mapangkaagibasa, isugurod nga dress properly. Haan ka mat nga nakalegings nga, agbukbukong kakipi, magatubo mo ka nagalas mga kitaan. Kawan mat agibasa kat nga nakalegings, isugurod nga adda proper, haan nga mabalin. Kay sugurod nga adda proper di wedding, akala ko madya wedding garments ko na di bado ti panaki Buddha kas di mo lakan niya ta idtoy adda proper dressing tayo. Isugurod nga dagiti daddo mga papadi no di abay ti kasar keday tay nakakasta nga matintinag nga kakaasi nga manginga nga to kay adda padi kay ingkag sukat ko na napay. Tanagalasmet, mga DJ, misan ti focus tayo, DJ mabado ti abayan nga mga apot, nakalawlawa mo ta tube na, kaadda proper dressing haan, ngam ti bagbagan na dito, the internal, the spiritual garments, DJ puso tayo, DJ kaunggan tayo nga nakasagana, nga umawat ti Eukaristya. Nga numabalbalin no, adda nadagsen nga basol, ikarkarigatam ati mapanag konpisar. No hamo na aramid isugarod nga adda ko na tayo iji perfect contrition nga agkonpisarak. Nya? Perfect act of contrition ko na di agkonpisarak pakawanam ti basol ko unay ikarkarigatam nga agbalin nga perfect di tapno maikari ka nga umawat. Haan lang external DJ garment tayo, haan lang external DJ irar tayo, ngam DJ umay. Tikas lang ko umay ka makimisa. Symbol of all humility and love, data altar. Kada natangsid nga puso, mahanga maibagay. Hadda ka gurguram, isugurod nga ikatem, isugurod nga kunana, sakbay ka nga mapanaginaton, ijaltar, mapangkapaykin ni kagurguram, pagkapiya, kunam, kapiya. Dalo sampay nga umuna, sakbay ka umawat. Di jengarti kong kunana ni, that, the wedding garment which comes from the hearing of His word, umuna, in bath, in the blood of, na buyatan, ti dara, ti kayat nga sa unday to'y, bath of the blood of the lamb, datayo nga, nabuyatan, bath of the blood of the lamb, nagbali nga pure white, malagip yun di Revelation, di ba reading tayo di sakbay ti Christmas, nga niya ti kunana, dagiti nabuyatan, ti dara, di kordero, kunana nakabado da amin iti, oraw, kakas di ti ibagbagana nga wedding garment tayo iso da itoy, the wedding of the lamb. Okay. Suitable in nature.
Anya daytoy, I dream of a missionary option, that is, a missionary impulse capable of transforming everything so that the church's customs, ways of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channeled for the evangelization of today's world rather than for... nagmayat ako nanay. Missionary impulse capable of transforming everything so that the church's customs, di kaugalian, ways of doing things, dayay liturhiya tayo. Isugarod nga dito ways of doing things ka, amin nga aksyon, amin nga wagas kumadiya panaglualo tayo, panagmisa tayo, maibagay, ijay liturhiya, amin akanta. Amin nga pa nagpakumunyon, isungarod nga ni Apo Padi, ikarkarigatan na, nga di pa nagkararag tayo, maka-apostolate. I attended one of the, concelebrated mass. Sadto sa ulbudak no hangko nga ibagati pudno. Diba, ulbudak no haang ko nga admitaran ginarinak, anya tinarinak, concelebrated mass, nakapigpig sa gitara, may sa kakanta, dagijay may isa nga nang misa, bukin Kristo sa kakisakin Kristo, kaslala, gitup-tupak ti ikan nga susay, dayay pamayan na jay blessed sacrament. Ugasan da jay naganan, jay chalis kada ko kakaslala, agugas ti, nagarasawan ti kengkengkin tokak. Jadi mo, ibagbagak ka na kayo, lektor, acolyte, uray na panaglaba dayta, dayjay linan tayo. Dagi si amin ka makatulong, di banjil, isugar di ikarkarigatan tayo. Amin nga ways tayo. In our actions, the songs, the liturgy, the readings. Dito makaayo, dito pa nagibasa. Haan nga, for the sake nga malpas. Iso di nakikonselebrada ako, I have to admit, sorry I'm not a holy man, I am not a perfect man, but nagsakit ti ulok, nagawi dakjak nangan. Kaslahan ko na, yes, it's a holy mass. Ngam nagakalahan ko na di holy mass. Hala ko nagsakit ti ulok nagawidak nga napanak nagidid nga nagkukuha nga reflect nga kanya nga taaya na stricto akla unay ti liturgy wano sobra nga ta DJ stricto ti liturgy ngam talaga nga nudya mari na talaga nga madi. Haan nga maka-evangelize, haan nga makatulong is not kaslati pa is not a prayer. Di mapaspasamak inside the church kasla is no longer a prayer. Just to complete that mass, that's all. Tapno laeng malpas ka, hanak nga na santo, awanti kay karkaryak ngam madi kasla madi. Isungod ti sang kaibagak kada kayo, idi pay laeng sa before nga imbagak nga sakbay kayo nga mausungan nga acolyte, lektor, ipakita yo man nga adda pamati na dayta aramiden nyo. Ipakita yo man nga total liturgy nga apan nyo ramrambakan haan lang nga panong palbilin. Tanukas jay tay aminan anya lang nga ruden. Tay kung nakada kayon nga ulit-ulit iti sermonan nga imay ka na nagsaysayang ti may nga oras mo toy no haam mo mga impapuso haam mga dipusom ka your ways haam nga fitted iti liturgy. Agrama di panunot, di nakam, di pusong, adakad toy. Alam no, dagbasa mga amom nga kalugaram, nga uray no daytay karkarigatan na mo ti agbalbaliw ngam kung kuna pala di panunot mo mag agtay-taya daytaan niya. Isugarod nga ikarkarigatan. Isugarod nga ikarkarigatan. Dagtan ini custom ways of doing things. Uri diag kolekta agad tayo makaayaw.
Amin pa nagkolekta magasayatan. Si mimisuot ka maadang ngamin mangted mo na. Ultimo. Ultimo pa nagkolekta ka mga amin nga pa nagidaton. Apo, bagbagak lang nga ruden nga kita inyo ta nga makadisturb. Nasaya atin na kalinya magnan da kay mga da sobrena haang kay to nga agpapaudin no umuli ni apo pa din sa kanta agin kakamat mga anya kidin aya makatulong nga ta ayan no kasi di ka pala ikabil ijay apa nga so doing things ways of doing things kana na jay dagiti wagas ti aramiden tayo uray pala ang da kayo nga asyaret dayay pala panangurnosyo marinan ti solemnidad supposed to be. Once nga inventar ito'y premises ti simbaanen, marina ko man di kaaddan ni Apo Diyos. Isugarod nga na narugit ka kasano ka. Cleanliness is next to haan lang cleanliness is next to godliness. Congratulations. You're doing well in this church. Kaan lang day kanada makita nga pa ko na pagtitinulungan tayo at aming makabailan amin kinanyo makabailan amin ken di sumarunong ton ako di inside cleanliness inside awam mati perfect kan niya tayo apo managbasol tayo amin very weak tayo amin nga ikarkarigatan ng angan imay kan ako agraman ropa mun ako maka-evangelizen hangkamot ang agarte-arte nga gidatang hamjay times in schedules ko na da kayong agladaw-ladaw koronaan tayo lagi ti kabalay ko ari dati arudok kung kuna kay jeninin mapanto ni apo pading ka panda palagtaray nga agsukat ka no daton-ton no sumul ka times in schedules ko na Namaladaw ka da kayo 3 minutes 1 4 minutes 1 ko apay laeng mata jak kayat nga daytay agur-ura aging gana nga di kagurugurak la unay asa pris di mat no daytay medyo maladaw kay pakamok kada kayo aguri basit kada emergency tapno jay mode dayay tao nga makimisa proper di mat kagurgurak dayay agur-uray ka ti may sang oras awanton gangganas mo santo sumangpot dayay padi awanton, di mudda ka awanton. Agawid da pa yun. Sa kantong ong tanaping awang kayo. Awang ka magamin, pader. Ninaladaw kan pader. Apa ninaladaw nga pader? O di katangsit mat. Pwede naladaw nga pader. Ti maangaw ko karinugyan nyo kumanata ituloy kong tao. Napita daton laengan. At least nagsermong ka igtan. Nganda yahaan ngamin, we have to be concrete mat. Ano maladaw 1 minute, 2 minutes. No, adda importante nga pakadilyan. I have to announce, maladaw basit, apaya ada importante di jalaeng. Ngam dari tiag palpaladawak nga uray nga awan tira sa rason na, agawid kay laengan. Schedules, language and structures, isugarod nga ada di ko na tayo nga mother tongue, idi, di mat naabutan nyo nga Latin ba misa idi? Dominos vobiscum, et cum spiritu too, kung kuna tayo ide niya, matay ko maman ni apong maon. Tadaman pompo na kaon. Orewang mamatay. Kung namo dyan sa kristan. Amo na saya tibingay, nagawid dan. Tinagawid dan. Language. Isugurod nga dyan, mother tongue, tapno maawatan tayo. Amin. Ta very foreign nga rod DJ. Kasi siyempre Latin, sakto pa hija. Nagbasa. 2 semester sa Latin ko. So nga dyan na I have to admit that. Hangko nga ibagang amok. Haan, dyan mo. Kada dyan, structures. Isugurod, we have a perfect structure here, right? Perfect structure. Ta dapat pagmisaan tayo nga. Dapat rakon na. Iso nga doon pagmisaan, ijay sisa, ikarkarigatan mo't, nga suitable, day tayo napintas, lugar nga pagmisaan, haan? Handak mo't, ang ipandiayan te, alat ti manok mo, ijay nga agmismisa, nagmayat to gaw yu, siyak madyayan te, agok-ukop nga manok ko, manud kudak to, dyayan ka, di kayo, handak mo't, ang mayatak lata mo, nga,
Sibugan nyo ba siya? Intunukan, mariri na ako. Intunukan, adda silang kon, di ayaman ka da. Iso nga rod nga di maibagay nga pagmisaan. Di mat, imbagatay di di. Ore o nagtibalay, basta suitable nga pag. Misaan han lang nga itoy. Di jay, haan lang nga dito structures, haan lang nga dito nga building. Ore ijay sisa. Tadi say mas mo di jay, haan? Misa mo lang di jay. Kauma, damo dyan ti alat ti manok ijayan ka daday tay. Ayan ti aso nga mangnger-nger kan niya kadya ka. Ti apod da kumakata kayo. Aw! Ti awit na mama. Aw! Kung ko na naguyong mat. Nga pala pinartay. Iso di ko na language and structures. Iso nga original language tayo. Nasayaat. Structures, di pagmisaan oray no daytoy haan lang nga daytoy nga misa. Yes, we have the perfect church. Kuna tayo hanggang man nga agtang sitan. Kuray mat ay jay gimong sisa di say mat laeng anga di jay mat laeng suitable structure nga pag misaan iso nga ron dito ni bagbagana ni. Can be suitably channeled for the evangelization of today's world rather than for self-preservation. Iso nga ron nga kunanak history of salvation today. Nya. Oy, mabising kayon. Ay lamangak nanganak kon. Ada dimbagas nga po padi nga nakipangan, di nakipanganak mutan. Into the salvation history ko na nahaaning nga salvation history, idi imay ni Apo Jesus, naiyanak ni Apo Santa Maria, insuro na ti liturgy, he taught us the liturgy, and then natay, rose from the dead, and niya nag-ascended into heaven. Nga di ti salvation history. Tatati kong kunanan ni Santo Papa, salvation history today. Tata. Iso nga amin nga aramiden to, daytay makatulong iti evangelization. Di ma, aramiden tayo kunana, daytayon makatulong ti evangelization. Anya dagitoy, dagita. Church customs, yes. Ways of doing things, di panangaramid tayo. Dayjay time, schedule, language, and structure. Stop no, makatulong ti suited for, channel for the evangelization. Kunana di jay, isungor nga amin nga aramiden tayo, daytay kuma makatulong. Ora di pa nagawis mo ti makimisa, daytay kuma makatulong. Ala kakabsat, may kayon, at the schedule tayo tata, gisisa tayo, agmisa tayo, isagana tayo ti puso tayo may agmisa. Umay na po pa dahil di kayo may makimis-misa, malabsa-labsan nyo lang ta. Kayat na nga makimisa, kanya po pa di, ngamsi ka nga agaw-awis, handa kayat. Taminuyong ka mga sirurupangat. Awang mati makaayo apusom nga agawis. Diyak makimisan, apaya, awan pagpasidak, ay, urendak pakpakanan. Bastante mangan amin, Di karon na nandak pakanan kasaga nagiimas takanan nyo, di. Ang iso problema, dayjay panangawis, dayjay panangi datay aming ngarod, isugurti ko na tayo. Evangelization, the perfect channel of evangelization is our way of life, doing liturgy. Isugurod na di liturgy, alahan tayo nga perfect ko na manan. But mabalin tayo nga ikarkarigatan, nga dayay panagmisa tayo, yay panagkakadwa tayo, makatulong, ti pan nakaisalakan. Uray no hantay nga, uray narugit tayo, uray managbasol tayo. Katikaro naman, nagbasol tayo lang arudan, sa tayo pa'y lahang nga sayaatan, nagadulang arud ti pagkurangan tayo, sa tayo pa'y laha. Agditin ng sit nga, di puso, di wedding garments tayo, kas ano nga arudan. His desire, not our desire. Before our response to the invitation, we need to be aware that every time we go to Mass, we are drawn there by God's desire for us. Hindi imbagak na ito yan. God is the one who takes the initiative always. Diyan imbagak tatay, diyan muna. I-desire tayo, nga umay, diyan nangi-drive kanya tayo nga why we go to church. Imun una pa isuna. Yeah.
Imuna pa'y isuna nga nang reach out kanya tayo, sakbay nga da tayo. Kaya dahil ako matirumbang nga pagyamanan tayo, dahil ako matirumbang nga pampanunutan tayo. God is the one who takes the initiative always. Kung na dahil ini. Okay. For our part, the possible response, which is also the most demanding asceticism, is always that surrender to His love and letting ourselves be drawn by Him. Indeed, every reception of communion of the body and blood of Christ was already decided by Him in the Last Supper. Ulitin tayo natin eh. Every reception of communion of the body and blood of Christ was already decided by Him in the Last. Iso nga warga ko na I desire to take this supper before I suffer. Kunana da jay. Nya? Isunan ti imuna, di desire na nga nangilungalong. Dahil tangan Last Supper, isun ti imuna nga nang tad ti aksyon sakbay nga datayo. The content of the bread broken is the cross of Jesus, His sacrifice of obedience out of love for the Father. The Last Supper, in fact, is the perfect worship, pleasing to the Father, the only true act of worship, the only true liturgy. Natin ko na the Last Supper, perfect worship, pleasing to the Father, makaayo iti Ama, the only true act of worship, the only true liturgy, the Last Supper. The Last Supper in our the Last Supper in our liturgy today, one in the same kung natayo niya. Kaysa nga ko natayo nga ti alimpatok the apex of our Christian faith is the Eucharist. Iso ti kangangatuan a form of prayer. Iso ti katatanukan a form of prayer. Uray ag nobena ka, uray no ag kararag ka, uray no balibalik tadem ta kararag mo ta. Nasanton amisan to pay laeng ti kangangatuan a klase ti kararag. And beware. Tulungan nyo, dagita mangtid na santon amisa, mangidaulo na santon amisa, no awantot pa din, personal to amin niya prayer tayo kay napudyosan. Awanto dumanan, no awanto pa din, mangidaulon tumati word of God, agsisharing kay tumatan, agsangit tumati agsharen, agpapalakpak kay ton, no awanto pa din, kas dito ti worship yun. Isugor na tulungan kin ikararagan tadag padi. Nadamon na kayo na pormid to iti kayas la padi la ikararagan nyo ida. Datunan nyo ida ti holy water nga inaldaw ti so pagdigas data sumantuda. Arbari nagpadi da. Kasi no awanton ti no awanton ti ipadin anyan to ti aramidin nyo agkararagan tuladin nyo to lagi daduman. Mangbasa kayo ti word of God, i-share mo ito madikayat mo, i-share nanto madikayat mo, awan ton ti Holy Communion, the same, magpapada kayo ton. Datani, the highest form of worship, the liturgy. Hamo nga mabaling aramidan, ti acolyte. Bakit? Dan sa magbalbalak nga, acolyte nga, mangramos ka da, nyanaganan, mangbasbas ti ramos ka da. Ang kay punpunan ko na murit. Body offered, blood poured out. Inted na ti bagina, imbukbok na ti darana. Jesus meant to say, it is this which we make memorial in every Eucharist. Ito'y ti pagkakitaan, nakaaramidan na, giinted na ti bagina. Nya ti kunana, daytoy ti bagik. Nya, pinispisi na, daytoy ti bagik. Daytoy ti darak, maibuyat, tapno, mapakawan, dagiti basbasol. Nagpintas. Okay. Encounter Jesus in the community, we would have had no other possibility of a true encounter with Him other than that of the community that celebrates.
For this reason, the church has always protected as its most precious treasure the command of the Lord, do this in memory of me. No other possibility of a true encounter with Him other than that of the community that celebrates. The community nga agday dayaw. Uray no ag-private masak. Uray awan tikadwak. Mabaling ko agmisa. Uray awan sakristan. Uray awan kayo. Mabali ag-private masak ko na dyan. But there's no such a thing as private mass. Awan ti maawagan iti private mass. Uray nag-personal, private uray may sa ako iji kwartok nga agmisa. I do it in the name of the community and with the community. Hangkay mabalin nga maawan ijay misak, uray na awang kay nga itisangok. Agarami daklata itinagan ti community ken for the community. Hanga mabalin nga, there's no such thing as private mass ko na dayay. Isa wala ito, yeah? For this reason, the church has always protected as its most precious treasure the command of the Lord, do this in memory of me. Aramidin nyo dito, pangilaglagip yo. From the beginning, the church had grasped, enlightened by the Holy Spirit, that which was visible in Jesus. Babaen kin Jesus. That which could be seen with the eyes and touched with the hands, His words and His gestures, the concreteness of the incarnate Word, everything of Him had passed into the celebration of the sacrament. Could be visible, could be seen in the eyes, in touch with the hands. Daggan tayo sa una, ngam di Eucharist, makita tayo ni Apo Jesus, itinasantuan ayo Eucharistia. Alaun tayo pa iti ima tayo, kanan tayo pa. Personal nga rin, personal na dyan. Physical, hanla personal, physical. Okay. Nalpasan na ito yung topic. Into man na sumarunong nga, bigatan. Okay, thank you. Panagdaton.